Hakajing persyang manlet tam ya kajing kulmar kawlami hakamit jong kalai tarik ukala lengkot arja arpusau hatuber Kmaishnong Ngut kibrio bekentop yo ba Miki lingdo urang ba Shnong lembat uba Dennis lingdo secretary IVCS ubaderu chairman kasen raj Shnong tuber Kmaishnong kila Shah Mait penbandau Sdie hawai brio bersuba syok kau yang ubala tip kerteng kum training power ubadai nakatei hi ka Shnong Katkum ke jahar hakasau tarik ukala lengkot arja arpusau bala ujor dag bahyeng jauh ba Miki halat rembai outpost uba chelang lingdo loong bakani kajing ja kala ja hakapor khat waste teng min mit loong begini ki Ngut kilit bantem kajing kulmar kabla mi hakamar klot bar hakatei kapor kensan training power ulami nakakali Hyundai Zeta rongle kabadon your registration number ML10C Sun Not Lai nyo rengkat Sdie bar sedang ban pom dakaba mat ye kitei ki Ngut Sdie ulalit day yo ba Dennis nagi benta ka clear bot lokalon haju hapdeng gajing bom tip briu ka jahar kala kenok ru bakane gade gajing tmu ban penyap yaki Nongïalam Shnong yakini ki Ngut la penkit Shah Civil Hospital Yalong ban yo jing sumar bat hadian la penken riak no Shah Super Care Hospital Shillong Hakabaydai bat kani na kalyang jong kador ba Shnong kan penlong kejingalang pajba da kabara lamayong hakasipau tarik ukala lengkot arja arpusau ban penram yakani kejingja kani kejingalang kan long hakapor prabajiman step hamaran yo rim klip pentor